Swastiastu. Iki alit-alit sang sami, alit-alit kelas 5 sang sami, nggih kecunduk malih sareng Mister Gede ing pepelajaran bahasa Bali dina mangkin. Nggih. Inggih alit-alit sedurunge nglanturan pepelajaran bahasa Bali dina mangkin, nggih sekali biasa ngiring doa manut agama lan kepercayaan soal-soal. Nggih, doa awit. Nggih, nggih. Sedurunge lantur ing pembelajaran bahasa Bali, nggih Mister jagi ngelingan indek silih sinunggil program Sekolah SD Bali Public School. Nggih punika TTM. Nah, nanti adik-adik sampun nglaksanaan TTM paksa. Nggih, yen sampun paksa, nah benyakan adik-adik kita harus terbiasa bangun pagi. Yen sampun terbiasa benyakan nggih dados bangun pagi niku dados membudaya. Nggih, taler belajar. Nggih, belajar itu juga harus kalau belum masih bermalas-malasan, nah paksa untuk belajar. Nggih, dipaksa untuk belajar. Nah, benyakan adik-adik itu sampai terbiasa belajar. Nggih, yen benyakan malih yen sampai terbiasa dadosne membudaya. Nggih, lingan taler. Wantu orang tua utawi wantu tetaman alit-alit. Nggih, nah niki harus dipaksa dulu. Awalnya harus dipaksa, nah terbiasa nanti akan membudaya. Nggih. Iki alit-alit sang sami minggu sani sampun lintar alit-alite sampun melajahin indik wandan keruna. Nggih, nah makin Mister Gede taken. Nah, yen keruna don jam itu air don, nah don itu daun nggih, jam miwah tas lingke ngeranjing kuruna lingge kudang wanda. Kudang wanda inggih awanda pati pisan. Nggih. Mangken wenten sepatu, bendera, terus jendela. Nah, nika kuruna lingge kudang wanda. Ning inggih tigang wanda sepatu tiga sepatu. Nggih. Mangke lanturan wenten kuruna kalimaya. Nah, kalimaya ini hewan ya, kalimaya. Terus kati bambung. Nah, nika sejenis serangga kati bambung. Nika madan kuruna lingge kudang wanda. Kalimaya. Nggih, patut pisan. Petang wanda. Nggih, dengar nggih, wacan-wacan nggih. Nah, mangken adik-adik nek sampun adik-adik sampun belajar indik wandan tuna. Nah, mangken lanturan indik pasang aksara Bali. Nggih, pasang aksara Bali itu artinya tata cara menulis aksara yang Bali yang benar. Nggih. Nah, itu pasang aksara Bali tata cara nyurat aksara Bali sampai pakai. Nah, mungkin sedurunge ring pasang aksara Bali, nah mungkin elingan taler aksara bianjana. Nggih, mangga alit-alit eling ingat selalu nggih aksara bianjana. Nggih, macen. Nggih, sare mangkin. Nah, lantutan ini pasang aksara Bali. Nggih. Inggih punika. Nah, pertama nggih. Rangkepan ence miwah enje. Nah, nggih. Rangkepan ence miwah enje. Nah, sapuniki. Nggih. Alit-alite yen ning wenten ne kegantungin antuk je ring akrene ne nika patut megentos nganggen nye. Nah, kita nggih. Jika na itu digantungi oleh ja dalam satu kata, nggih. Na itu otomatis berubah menjadi nya. Nggih, otomatis berubah jadi nya. Nah, contoh, nggih.
nulis sanje. Sanje. Nah, an itu digantung oleh ja. Nah, itu digantung oleh ja. Nggih. Nah, yening nyurat dengan aksara Bali, nah iki harus dirubah menjadi nya. Sanje tetap dibaca ucapannya sanje. Sanje. Nah, makin malih dengan contoh. Nulis Panji. Nah, desa Panji gitu misalnya. Panji. Karena digantung oleh ja, nah itu berubah jadi nya. Sehingga aksara Balinya nah seperti ini. Nah, cingain dadasnya susulatan ya aksara Bali. Nah, sekali kunci Panji. Sampun alit-alite nike ne kegantungin je. Ring akruna dalam satu kata. Nah, makin yening ne kegantungan lece. Nah, punika talar meuah dadosnya. Jika na itu digantungin oleh ca, nah itu berubah menjadi nya. Apun. Niki rangkepan ence. Makin cina contohnya. Nulis pance. Nah, Pancasila. Pance. Nah, dua ini niki kegantungan lece. Nah, niki patut membuat dadasnya. Dadasnya aksara Balanya sekali niki. Pance. Ucapannya tetap pance. Nah, makin betul. Contoh balik, panci. Nah, nulis panci sekali ucap napi, tulis panci. Nah, dua lingna tergantung oleh ca. Nah, itu berubah jadi nya. Panci. Elingan alit-alit sami-sami. Rangkepan ence miwah enje puniki. Niki mangge ring akruna. Perubahan menjadi nya ini. Apa perubahan ne meuah darasnya niki mangge ring akruna. Berarti alit-alit. Nah, Mister mangge jelas balik. Perubahan na menjadi nya ini terjadi dalam satu kata. Kalau gabungan dari beberapa kata atau frase, nah niki termani, tidak berlaku. Nah, contoh sekali puniki. Ingatin contohnya, punyan jagung. Nah, niki frase dua suku kata, punyan jagung. Nah niki kan kegantungin ja. Nah, karena ini sudah dua kata, jadi pasal aksara niki ence niki tidak berlaku. Tidak berlaku niki. Nah, aksara Balina tetap niki. Punyan jagung. Niki tetap jadi ne. Dan meuah darasnya. Punyan jagung. Sampun alit-alit? Sampun? Niki mangge ring akruna. Yang alit-alit sampun resep. Nah, makin Mister Ucen contoh. Nah, makin alit-alit itu coba iki salin di rumah. Nah, coba. Nah, makin Mister Icen contoh. Banjir. Nah, sapu nabi sesuratan banjir. Nah, contohnya ring den pasar wenten banjir. Banjir. Coba alit-alit. Nah, mari bos cocokan Ampun. Nah, mungkin cekain sesuratan banjir Salipatu. Ne meuah dadosnya doaning ne nike kegandungin je banjir. Manggen malih. Banjar. Nah, contohnya iki. Banjar tapian. Banjar abian kapas. Nulis banjar Salipatun. Ya, coba lihat. Jumlah salin, coba mari
bos cocokan Banjar. Tapi lihat sahabat, nah jika ini sesuratan Banjar sahabat. Nah baliknya gandengin je lingan dari ke bawah darasnya berubah jadi new. Nah makin contoh balik tulis kancing. Nah kancing baju misalnya kancing. Tapi coba lihat itu salin kancing inggih. Tapi jika makin sunatan kancing dengan asal Bali nggih ini ke bawah darasnya nggih kancing. Nah iki contoh kaping utara kancut. Kancut itu yang makaman nggih betul kancut nggih ke kancut rasanya nggih yang makaman lipat balik nah kancut nggih. Tapi nabi sunatan kancut sampai pada inggih kancut pisan nika bawah darasnya dua ning kegantian anduk je kancut nggih. Oke, alit-alit sap nabi bingung ya. Sampun bingung nggih wajan biar saya balik video nih. Nah, buka balik video nih nggih yang sampun alit-alit apa namanya? Nonton resep balik. Nah, dados cingain balik video nih nggih. Nggih alit-alit balik bos Mister Ijen catatan nggih. Catatan alit-alit catatan usaha alit-alit catat. Elingan wajan nggih. Ini adalah sami wadah sapunika pembelajaran bahasa Bali ring dinane mati. Nggih. Elingan alit-alit waktu relaman alit-alit mah nggih. Terpaksa nunun mungkin terbiasa usaha itu membudaya. Nggih, wadah sapunika nggih pembelajaran dinane mungkin pembelajaran bahasa Bali sada mungkin Mister Datin atau para Santi. Nggih. Om Santi Om. Dadah.